nhỏ nhỏ đêm bia dê lo như dân muôn quê hay kia có bao hay tia ก็เมื่อก่อนอ่ะ นุชเคยได้ยินเขาเล่าว่า คนชาวเขาอ่ะ เป็นคนป่าเถื่อน และใจร้าย แต่ตอนนี้นุชเข้าใจแล้วว่า ทุกคนอ่ะ ไม่ว่าชนชาติไหน ก็มีทั้งคนดีและคนเลว แต่ตอนนี้นุชได้อยู่กับคนดีที่เป็นเทพบุตรอย่างพี่ไง พี่กลัวเดี๋ยวไม่คุ้มคนเป็นสามีกับลูกต่างหากนะ พูดอย่างนี้ได้ไงล่ะ ไม่คู่ควรได้ไง ก็นี่ไงเจ้าตัวน้อยกำลังจะเกิดมา ยิ่งมัวก่อนรอกูยอมมุยที ไม่ขอโทษค่ะ โอ้ไม่เป็นไรครับ ก็เพื่อนพี่รถเมงนะ เดี๋ยวก็เสนอชาไหมนุ๊กคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านเดียวกันกับพี่นะ เขาชื่อว่าหมาย ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ หรือยอ เป็นภรรยาของพี่เม้งเองค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันพี่รถเมงมองไปเรารู้สนักกระไทยกับปกครองที่กุเท้านุ๊กเก็บเข้าไว้เยอะนะลูกของเราจะได้แข็งแรง พี่เม้งก็เหมือนกันทานเยอะๆนะ เราเช่นเรานุ่งนอนดอกตอนชีก็ดูพี่รถเมง của nó có giả theo mà ngọc sen tàu tàu chỉ có theo giả chỉ cho tiền họ biết sống nó tôi cũng tôi cần là đánh trông được cái này à จะก็อยากเช็ดแผลล้วนจิลิโนก็ตะหงก็รอก็เช็ดแค่ไปให้เตียก็มีดอกเขาตื้อเทียนอลิจานอลิจารี họ cũng chưa thấy nếp máu sẽ giờ rong đua để họ cũng thấy đó nếp máu à họ cũng tự lo cũng chỉ cho cá mình xin cả bây giờ cũng cho luôn còn dòng đặc cá cũng mua đồ luôn nên chia như thế cũng đặc cá cũng tâm cả bỏ cũng chơi nhiều đồng cả luôn nên chuẩn chỉ sao kén nhau share xứ họ cũng chỉ muốn nó chỉ là rong đua để con này luôn nó có chuyện nó cái nhau rong thiên cái nhau này chả là sao để cô chính là cá nhân trong liên quốc gia ta chỉ chú ý tôi đi ôn nếu ta dạy kể cho nhẹ hình có hình sống lên từ nào có chỉ帮chơi用đùa có hình có我都不要share lại tụi này trong lý coi bao nhiêu chuyện thế nào
nó có báo hay tia có ai sao lúc tư là tao em tụi nó cũng vào thiết tia xe tia nhang cậu luôn đang chịu luôn tia do những cái xe luôn hả những cái xin luôn nào rồi liền của bỏ con đã giờ tụi những cái xin luôn à họ hay sao đừng cỡ luôn nên tiếp bước cho ta giờ vì người báo hay tia cái tao không có lo lời nó có hay là chỉ đi con nào cô chỉ tao tao này có chỉ biết là cũng không sao tí là thằng người báo hay tia cái tao không có lo lời tí là nước cái ly tao kia tao mua lỡ nó mỏ mày rồi gọi có chỉ chơi bán này số lo nó mỏ lo đủ có chết thế mà tất nhiên thật có nên chắc cái luôn cái gì theo là ta nên ta lo tên mỏ nó điều trong đó đi có tụi con mà nó chết mà theo là của nó chính trị ồ tất nhiên hai cần đó là cậu đã có một cần đó nhất tiền mới chỉ hơi đó lo của bà thiết chia hai tiền bây giờ xin chỉ đoan hỏi thì chỉ mong được nó lo rồi có thể cái tụi con mà này ở này cái chân luôn mày tao mình chỉ cho nó đã sợ mày do tiền có chỉ xài chán nó thọ có tụng có sợ tao là quê mua ra chuyện của đi tàu đó có ở trong đâu đấyพี่เม่งมีอะไรกันเหรอทำไมเห็นคุยกันนานจัง ไม่มีจ้า